beli ngidang ngidupin keluarga. Le sayangan nganti yang di Jumah, dan kurnan pan tetap mekenyam. Sing ada alasan kenyelan mereren mengayahin gaen beline kasar, nanging kena beline sabar. Pekedek pekenyam ngajak timpal megai, tetap mekuli dias tona selne sing pasti medasar ulian nasibeane pato ilang rasa sebetulian saling guyone. Manda iraga segar lan tetap membekal. Pekedek pekenyam ngajak timpal megai, tetap mekuli dias tona selne sing pasti medasar ulian nasibeane pato ilang rasa sebetulian saling guyonin. Pekedek pekenyam ngajak timpal megai, tetap mekuli dias tona selne sing pasti medasar ulian nasibeane pato ilang rasa sebetulian saling guyone. Niki wanta kenangan sare cara sayang dias tem subeliwa, dias tem masih sesabar. Kecerita pitung tiba ni raga dengan tresna jari suba pegang ujana di megadi mangkap nanti ngelane paling sayangan bising hidang dan sakit ada di hati. Sing ngidangan sapa untuk keipidan gasa di ngecobi beli dan berjanji sehidup semati dijadi melena. Suba bagang ajap yang akurnan sapan belilan sekancan kenangan dumogi hadis tak terbahagia.
lane paling sayangan Lisenidang Nanang sakirane ada di hati Sengidangan sapa Untuk keipidang Biasa dicobi beli Dan berjanji sehidup semati Jadi melena Pada impian bidang Di sebuah bahagia Japian akhirnan Sapang belilan Sekancan kenangan Sengidangan sapa Untuk keipidang Gasa di ngecobi beli Dan berjanji sehidup semati Dijadi melena Pada impian pindah Di sebuah bahagia ajab yang akhirnan Sapang belilan sekancan kenangan Numogi adis tak terbahagia Sing keras segala terus menjalan Irage tetap numpahang rasa Tresnane tumbuh di mata nekat di hati Tan presiden beli ngalahin adi Manis kenyam adi menganyudan manah beli Girang lan lega keras sering hati Tur janji manis adi nesi membukti Yang start nyarengin jalan beli Suka di matan aisane nyinarin bumi Suka di bulan nyinarin petengah dini Tumadak adi saja nganti mati Yang tresna puniki Saya kendragan beli Lihatin beli netua hati Beli mi saja Maning paling nadi Lemah petang beli ne Wantah asiki Tetap tresnane mepadu
tresna puliki sampunang adi sing saya kendragan beli biatin beli netua adi beli mi saja nimpalen adi lemah petang beline wanta asiki mas mirah beline wanda tetap tresnane mepadu mangga tetap tresnane mepadu. Sembilan wae dia batine melenan sing cara dipiran duga sing rumah tunangan beli menjalan menggae kali sekaya lebihan ulian ipi dan tae rasa yang kewa bates baline ngalahin umat deston haki Jepang adi setata rasa curiga yening beli pesun berdidi dan mepayas rapi cemburu gigis dadi angin dekanti adi ngambul magadi galangan kena adine beli menjalan megai boya jengale ane lena sampunang ninga hantu anak di sisi mulanya lekan kuliani raga marengidang tetepang mekenyam saya untuk tadi penyemangat beli nyalanin pahit manis hidupnya. Cemburu gigis dadi angin dekanti adi ngambul magadi galangan kena adine beli menjalan megai boya jengale ane lena sampunang ningan hantu anak di sisi mulanya lekan uliani raga marengida
jelakar ngalahin adi beli magadi ulian ingo pedidi boyo jelakar sing runguang pianak soma boyo jelakar gang rumah tangga beli murang mana ngilangan uyah ulian induke buka kekene sangkaneng beli punya desa dan tinggalin beli ngena yang neng jujur orang beli takut kehilangan adik kang buang malu kini keadaan beli sing idang di sini apa kena adik sabar malu gue nak kerja balik mulai numpang cari sen hati lang lele gelutan hati beli murang mana ngilangan uyah mulia unduke buka kekene sangkaneng beli punya terus tak tinggalin beli ngena yang neng jujur orang beli takut kehilangan adik kan malu kini keadaan beli sing idang di sini apa kena adik nih sabar malu gue nak kerja balik mulai numpang cari sen hati lang lele gelutan lagi kan buang malu kini keadaan beli sing idang di sini apa kena adine sabar malu gue nak kerja balik mulai numpang cari sen hati lang lele gelutan hati. Rasa bahagia di hati beli rikale adi setate di samping beline maling paling suka dukane pusing kerasa selikuh tiban iraga hidup mendampingan nyalanin swadharma nemadan mekurana Yes, dan tiang sewai-wai mengayahin beli yang tetap setia.
Dharma Nema dan Makurana Dumogi ide yang bibi Swece nyunare Tresnan iraga ku bahagia Astengkara tresnan iraga dan tengring selantang dua Tresnan itu singgang mapalasan Dumogi ide yang bibi Swece nyunare Tresnan iraga ku bahagia Astengkara tresnan iraga langgaring selantang tua Tresnane pusingkan mepalasan Tresnane pusingkan mepalasan. Digalang kangine presidennya lanang swadarmane ngidupin keluarga entu ane utama tenang sap ngaturang batiring yang pramakawi mogi mesari napi sane ke jalane dagang ke pekan nenggale di rumah ngayahin tukang ngajahin murid di sekolah perawat umum sipil penegak hukum sopir lan nelayan sing taen ngoyong juma megae dening ngehan tutur ane nyalekan terus gae kena helian semangat mengalir mengubah jiwa apa ngengidang meli impian
beli tetap tresna. Kenalan ngajari, ketemu neng ngewahi, PDKT tiap hari. Nejani adi-dadi tunangan beli, uli mata tuan ke hati. Nejani beli ngelang bidadari, kesayangan tang kadi-kadi, ganti keriput kulit adine. Uli mata tuan ke hati, Nejani beli ngelang bidadari, kesayangan tang kadi-kadi, ganti keriput kulit adine, beli tetap tresna, beli tetap tresna. Tatkala hujan angin ini benen bumi, terasa banyak kena hijani. Kadang sudah selesai raga hidup bareng-bareng, uli cerikan tikale saling sayangi. Mata naik ngancam rem-rem sakit rasa tangkahe, yang ingat-ingat tang kenangane pidan. Girang bercanda saling guyone, pekedek pekannya nganahang gundu kejani, ngetelia mata di pipi. Ulian pisuna iraga pegat menyama, ampura yang meme bapa dan presiden mirengang tutur tumadak je galis eleng iraga saling asa ase aso tetap menyama adon. Rem-rem sakit rasa tangkahe, yang ingat-ingat tang kenangane bidan. Girang bercanda saling guyonin, pekedek pekanyam karena handu kejani ngetel ya mata di pipi.
bapa dan presiden mirengang tutur dumadak je gelis eleng iraga saling asa ase aso tetap menyama adong ulian pisuna iraga pegat menyama ampura meme bapa dan presiden mirengang tutur dumadak je gelis eleng iraga saling asa ase aso tetap menyama adong. Awal bulan ke restoran, tanggal wayah medar kapan. Awal bulan rokok bungkusan, tanggal wayah nyedot piritan. Dan paedah janin lepas BPKB mesekolah tetap pura-pura tenang padahal sirahe lempu yengan gerit-gerit kantonge puyung kanti keneh milu suwon apa nih terjadilah kau tetap syukurin roda hidup ini jami sedang bertenan nyenawang menipuan hidangnya luhungan tergergen tunas hidup harus tetap berjalan. Jika jani nung kaya bidan saja jani mekende Ipi dan bos jani bosan mengulehan ngale utang apa nih terjadilah kau tetap syukurin roda hidup ini jami sedang bertenan nyenawang menipuan hidangnya luhungan tergergen tunas hidup harus tetap berjalan apa nih terjadilah kau tetap syukurin roda hidup ini jami sedang bertenan nyenawang menipuan hidangnya luhungan segergen tunas hidup harus tetap berjalan.
dekene bayun beline kambang batisi tindakan inget kena di jani kangen rindu metumpuk dadi siu bukaan dan isu batiban jani uyangan tosang hujan ini belis tata menghayal petang ni setata megadang adi dua jadi rantauan lidin tata ngelot kesepian jajani beli ada ni alenan sing sanggup tresnane karmetilan coba je adi dinina nang rindu geng-geng rasane yenan nang cemburu ira dising makabar beli je baperan yening adi ilang beli serta teuyan cara kesambet di perempatan belis tata menghayal petang ni setata megadang adi dua jadi rantauan lidin tata ngelot kesepian jajani beli ada ni alenan sing sanggup tresnane karmetilan coba je adi coba je adi dinina nang rindu geng-geng rasane yenan nang cemburu yena dising mekabar beli je baperan yening adi ilang beli serta teuyan cara kesambet di perempatan yes ngomong apa metimpal kena ni nagih nyempal percaya kena sing percaya nutur besik nekat ni dadi dadwa besik dua terlupa pada di lima dadi jelema kena apang bahagia tutur puyung anak memuda dua saru-saru kadenang budek kala yang jani zaman isu modern raksasa demen matopeng jelema
uli belakang. Besik dua, terlupa pada di lima, dadi jelema kena he apang bahagia tutur puyung. Anak memuda dua, saru-saru kadenang budek kala. Yen jani zaman isu bermodern, rasa demen metopeng jelema melahang metimpal sekenang apang sing meseselan. Di muka kone ye timpal sejati, diduri ngabesifat iri hati, ngale salah pang tepat sasaran, nusuk uli belakang. Ngale salah pang tepat sasaran, nusuk uli belakang.